Hey guys! Welcome to Best Friends TV! So, for today, ay sorry, gabla ko. Dapat red. Okay, change ko. Alright! Transitioner. So, for today, we're gonna go make some dumplings cause it's a Chinese New Year. Bitaw na invite si John at tumi sa Tianma today kay magtulo siya og Chinese culture and celebrate Chinese New Year and make me og dumplings. And mura dyan akong gilook forward ani nga event. Basically, mo kitan sa ninyo ang among skills in making dumplings. You don't know what dumplings is? Ako sad. So, kitang tanan. So, kita tanan magkataon-taon sa akong to make. Sa akong to make. Sa akong to make. O sa akong mag-make. Guys, nag-outfit ko para sa among TikTok. Kaya namin ka-dedicated. Kailangan namin yung kay malate na mi. So, let's go! Skirt day, transition day. Ito naman. Anong transition na? Bago mo na ulo. Burn again, hoop, 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 Char! Update guys, 4:35 PM. Nagtagsa mi og car cause Char lang. Si Rachel og si Ramsey naglahi sila. Nadol sila. Matana na po na sila. Asa na Asa si si Kuya Glenn? Or asa si Kuya RJ? Ngit. Okay, si RJ wala busy gihapon siya cause classy. Dili pan mi ka-timing sa iyang schedule. Nya si Glenn kay naa siya booking charot. Ayan, malapit na po tayo sa Hyatt. So man siya. Again, ang agenda for today kay dumpling making. Nasa sa glig ka no? Si Ramsey. Ara sila kana. Oh, dara. Sila na. Family. Ano sila. Oh, it's my fam. Ay, imuha dyan. Pwede ako. I miss you guys. Sana okay lang kayo dyan. Magpakabit kayo ha. So, nakasensi yan ako. Sulat kayo minsan. Makaluoy. I'm going vegan. Ay? Sabi ito maluoy ko pero yeah, you got the yeah. If you're vegan, I'm sorry. Respect. We're here or whatever. Dara. Pero muna ang peri-peri. Di ata mag-dinner. Ilas kayo makadala ba? Bago na ulo ni mo rin. Sabot. Ha? Di mo mong i-overtake wa? Di mo mong i-overcake? Cake. Asa? Bago mo ulo ni mo rin. Ay, gugumada eh. Bagong na. Sa pagsukmag be. Ginagay ko sa ato ang red ka. Di ka red day. Huwag kang OA dyan. Maroon to! Red na family ng red. You're out of place. Ano na siya? Bus daw. Yawa, chuchuyan kayo. Panik eh, bay. Sila nag-vlog. TikTok is live. Brand new career path. Hindi na po kami vloggers. We are TikTokers or whatever. Joint niya siya na restaurant collaboration. So, aside from eating and making dumplings, we're going to also eat at Peri Peri. Kasi nang wala pa kakaw ng Peri Peri here. Just a little introduction for those who Chinese New Year. Kung wala nagadimaw and yung first start of the year, Chinese New Year is an opportunity for you to start your year new again. Saka grabe, saka respected ang Chinese New Year. What people would do is throw everything that they have na old. They usually come into the New Year in new clothes, new shoes, new everything. So this is our first branch in Cebu. So white Tianma. So we actually have our stories sa menu. So this is Tianma. It's actually her nickname. So she grew up helping her mom prepare like baon. And this is the first in the Visayas. They're actually in Davao and CDO already. Xiao Long Pao, by the way, 3 characters na siya. Xiao, small, Long is dragon, and Pao is bag. Small dragon bag. But in English, it's soup dumplings. This is so far the best in Long Pao in Cebu. And what else can we add to that? Oh yes. We have the ways of eating child. Imuhang ka orderin. If you want to get from the balay serving spoon, i-reverse mo. Sige, hapong ibang mukha. Baliktad. Hey, muning itak ko sa bugas.
Muna yung itakos sa rice na. Everyone knows how to use chopsticks. No. And here's the technique. Mag-struggle mo ka ng chopsticks na kanang mag-pick up of food. What you do is naka-bowl and nakain mo food diha. You're gonna scoop up like that. And it makes you look legit. Spill the tea in there. Yo. If you notice, ang teacups in China is small, like wine. You cannot drink it in a glass. You have to have it in small teacup. Kaya na yung mag-thank you na guys. Kapag gani. Muna managot. Ay, flip the cup. Ayaw. Everyone can see each other. Like if you go to Chinese restaurants, I don't know if there are any English restaurants that do that. Ano lang sa post? Alright. Nakabisi niya. Siya, TikTok ihapon. On sagid ang Chinese Happy New Year. Oh. Hey guys, mo daw ning Xiaolong Pao. Spelling kay XIAOLONGBAO. Pero pag pronounce kay Pao. Correct me if I'm wrong in the comments below. Good vlogger. Guys, Xiaolong Pao. So nani siya sakto nga way nga pagkaon sa Xiaolong Pao, guys. Ambot, nari sakto nga pagkaon na ni guys. Kung mali yung pagkaon, sa kang hampas lupa. Tarong ka ba? Bagong ni ulo na. Chuy-chuyan ka. Ako'y mo edit by transition comes hard. Nag-blur pa siya. Laminaw maka ka. Wala. O sa ikon sa Xiaolong Pao. Ang siyaw. Meaning. Kita siyawi mo siya. Si Long Kimi ya? Awabi ko Long Kimi. Si Pao. Sino si Pao? Yummers, kain tayo. Umi siya, oy. Gusto ko pa. Ay. Dili ni siya part sa restaurant service ang paghimog dumplings. Exclusive venue for you guys to try this experience. Gusto na kain mo mga diyan. Maghimot sa Hi guys! Dili ko makahuman sa vlog because naaday ko yung practice. Muhatap ako sa core. Wala mo tubag. Mag-peri-peri me. Yeah, dinner. Pero ako wala ko yung kaon. Mawa na tanan guys. Finally, mag-dinner na mi. Naglakaw na mi sa peri-peri. Nga nung kuhan gani, same ra og Same owner. owner. Oh. So ni ana si Kidding, nga lami ko na ilang chicken. Let's go. Kailan na! Oh! Guys, mag-eat namin. So namin sa peri-peri. So natay pizza, natay pasta, natay roasted chicken, and I think isa na to chicken skin. I don't know. So mabubusog na naman tayo ulit! Hey guys, nakalimot na vlog. Pero human na kahapon. Nahipos na ba eh. Pero my god, vlogger pa ba ta sis? Giduka. Feel ako din ito vlogger. Busog kami pa eh, duka na kaayo. Pero human na kahapon. Diyan namin nagkakaon sa peri-peri. Sabay sa mga gihimong Xiaolong Pao. Yeah, so far lamig kayo kay duka na gid kami. Busog kaayo. Nakaingon gid mi ni Dyers na. Day, wala ka vlog, day, patay. Sama to siya guys. Actually, nanghawa na gid gana day sila. Ano sila padung? Ayo sa mamalik pa. Paningkamutan na mo ron nga maka-vlog gid. Apod ka na lift day. Ano na? Bay, nalimtan na mo kay lami jud kayo ang ilahang gihanda bitaw. Promise bay. Nag-virgurita sila. Yeah, na mga napa na sila oh. Tanawi lang ninyo sa story ni Ramsey kay murag naawa siya dito. So, yeah, wala ko naka-virgurita. Do, busog. Yes, kayo. Busog. Thank you. Oh my god, this lighting though. So pabalik mi karon sa Tianma pero amo sang giilog ang mode of transportation ni John. As you can see, si Ramsey is right there. They see me rolling. They hating. How do you stop? So as you can see guys, pag mukhaan mo sa Tianma o sa peri-peri, napod mo e-scooter experience.
Ang last na Ha? Una ang isa. Day, pag sure dia day, hinay lang si Day. Ayun na lang. Hala ka. Sige na lang, God. Sige na, anak power. Oh, siya, anak na daw. Pag hinay day, uy. Oh. Uy, di ko kayo makasala ko. Diyos ko lang. Ayo dia day. Oh, anak ka sis. Oh. Forward day mo tiil. Dili. Oh my God, Antonio. Antonio. Mong gilata si Antonio boy. Huy, ang atong chocolate xiaolong pao. Karong adlaw makakaon may gold, mga hampas lupa. Pandesal derma. Naka-facial man ang pandesal ah. Gold. Giagto ko dere gituyok day gyapon. May langit. Count. Sharap? Masarap? Skirt. Oh, masarap. Alright guys, summa namin sa amo ang Mika dumpling and then nangaon pa mi and tapos back to Kenma for the dessert nga lag. So hope you guys enjoyed. Kami na ginabilin wala naka-apas si Clark. Saya kay Bike Pops, waka kakaon Pops. Lami kayong peri-peri. May gayo Pops. Kenma binigay pita. Yeah, and naman diri guys, kay Lopat na siya. No? So thank you so much for watching. Please like and subscribe. Follow us on our social media and also follow us BFTV down below, links down below sa mga pong social media. So, kita-kits na punta sa next nato video on Happy Chinese na New Year! Bye! Bagong ulo ni Noon! Atang